magi na perlu ada saya bene pak na sebab kelebihan na makun raya kelebihan na bene luar biasa. Iya tuh pak makun raya nulik jama-jama-jamang 5 rupa bahkan lebih 5 rupa dalam satu waktu. Madari pak bene matangang masasak mana sutui matarana tui mas. Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Mika tambe bacana papa karweh. Mika tambe bacana papa karweh. Iya, supaya lebih materai. Ya luar biasa nanang papa karweh tapi makanya tuh kuidik sendiri mak karawah. Khairul akbar, iya ku iya tapake di insyaallah jaga mulai pasarang saling amatiangan. Iya ku iya tapake papa karweh jaga mulai pasarang saling amatiangan insyaallah. Kiganar ipake Muhammad Khairul akbar. Sewaktu-waktu di tapasi tumpui induk 5 tak siba induk 5 na beneta aja nih taparate ya ini kematu parate ke belaka napa ini aronewi tabaca asyhadu alla ilaha illallah tapata sur beneta patarui wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah sebab itu kalimat bapak ibu denang kena serang tata itu risi sambung barak ka irundi insyaallah de gaga mulai pasarang selain amatiangan. Yang kedua Pak Murakat doh, ini juga penting. Banyak melapor di luar kabupaten Pak Ustaz sebenarnya jangan sematangangin nama dodong. Tanya baca-baca, tanya baca-baca, tanya to obat. Pikir carana, kupuraki berhubungan di meni mandi junno, dio junno ilai pake, keganna dio junno maka sina pake aronewe. Si are-are turpanna tapi makanya aku dio junno ina pake aronewe. Keganna ro, kupuraki berhubungan di bisa ini lemah rupa, puri bisa lemah rupa aja nih. Iya ku majen nih ki aja juga tapi se aja tak bisa aja tak. Mon lebih pacak kurap pi. Dia ki boleh ke ketalui, boleh ketalui dan sekujur tubuh disiram semua. Tapi semenjak dia kini ajak lalu tak aja tak boleh di lantai. Tapi tempelkan selalu di lantai aja tak ajak tak kai. Pacak kurap pi matu. Ajak lalu tak aja tak selamat dia ki boleh di lantai pacak kurap pi. Terakhir mepi salah sedio nak petak aja tak bisa karena wudu itu bersambung. Kapapa angka arone iya diujunno ina pake, insyaallah tidak akan terkena lemah syahwat sampai mati. Iya kok iya diujunno ina pake arone pak, dekna kena lemah syahwat arone sampai mati. Dan jarang orang yang menyampaikan ini bapak ibu jemaah sekalian. Selanjutnya, tudang arodendre takku utuju mate ha boti makun reye. Utuju mate boti makun reye. Utuju mate mi herul dia utangai uci ame laki nak ditangai utuju mate mi lalangatiku be upa pagaharan ya lolongangi boti makun reye upa pagaboti ngaran ya herul akbar lolongi desi mangko mana cantik lah duitan be wasanya kumi bawa India si Korea mi kata cantik ternyata aku pelek bulu cendera namanya toh. Kalau lo geretak si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan nadeo si bawa inana seluruh yang hadir desi bekas singalali di beti tak mada ila kita magai na sebab ko itawite geretak na beting aronewe laura sawatun na kalolo de na doa talumi anak darah pura na bote ya to memang kada jadi bekas singalali di beti tak mada angka apa sih Pak Dik tak jagai komiki na saya terulah kita nomor sidi jaga kepalanya supaya tetap senang. Yang kedua jaga hatinya supaya tetap tenang. Yang ketiga jaga perutnya supaya tetap kenyang. Dan yang keempat jaga di bawah perutnya supaya tetap tegang. Insya Allah barak kairudin na saya teru kila kita. Apa iya tuh Pak bene perlu saya lada Hairul perlu tuh saya lada bene Pak. Magi na perlu ada saya bene pak na sebab kelebihan na makun raya kelebihan na bene luar biasa. Iya tuh pak makun raya nulik jama-jamang 5 rupa bahkan lebih 5 rupa dalam satu waktu. Madari pak bene matangang masasak mana sutui matarana tui mas pesbui tui ma pel tui 7 mana pak jama-jamana dia gak salah dia nama kunan rewe tetai makasih jamana tapi kapa pak karone matangangi maroki
temakare jaga jo lo anak tak cinapa Aisyah lu buang itu anak iya merenjing bayi ini pak perlu dihargai dijagai perasaan nah iya ku arau nih pak leren pak di 10 juta mi cawa-cawa mi pak iya ku arau nih tapi kapan ke bayi ini kapan ke makunre pak leren pak di 50 juta belum tentu mi cawa pak tersakiti perasaannya magai nah sebab itu makunre pak perlu betui sayang luar biasa kelebihannya pandanaga benego ustaz bicara benego pandanaga ngapo dia bergaga napa somi itu kasih takut sesubujur mah pigau Pak Ustaz deul lima tindra ko ni natar nana andri bawang antimo insyaallah masih yakin matindro nah sebab perlu itu saya benego tuh selanjutnya Hairul maka dia guru tak maka dia terlalu tak ia pernah di boting aronewe kunul lima cenere bola manasong akapitu betul na agero maka ada idi arone pas sedia ki aju kaju waju aju kamu nama Heruli pakai kere 5 mu Heruli pakai kere 5 tak oh ya baik insyaallah karena tanro maka dia aju kaju waju aju upah bahasa Indonesia maka ada idi arone pas sedia ki sandan pangan papan upah bahasa gauli supaya lebih mudah terpaham maka ada idi matu Herul talyangi bene tak kipas talyati bene tak kulkas talyati bene tak emas talyati bene tak tas talyati bene tak kompor gas talyati bene tak otoras tapi namo angka kulkas angka emas angka kompor gas angka otoras tapi kode gaga pacasmu Hairul kode gaga pacasmu di sebawa na jolok mengetuk ambulans apa namo maga gertak na aronewe namo maga dina igan na dina aronewe namo maga kesin na jaman na aronewe kode gaga lama rupa sak baraki loki makbura lalangi sedih hade sapak narampi nabi tak makada buti makun reye gampalat dak kumel lolongang apelang umrah si bahaji maka dia di sana nabi tak nigi makun rai milau pamulang okolakenna kawaniwi apalan na itu pada ni kepurang menrek haji si bawa umrah jadi itu moti parwe pak bu waktu la umrah eka apa si wani tapi kewati lau ajaran atau coba-cobain apa na tulo dak utu selanjutnya maka dia di sana nabi tak lagi sedih kita nigi arone men misangi makun rekesing idi kalolowe idi arone me komiki minta makun rekanja maka dia minta izana zarta alaihi sarrafka ya ko itanga ima pekeruriu tapi gare Herul tetangga gere bene tak cinampa tetangga gere bene tak cinampa maka dosa di ma pekeruriu keterangan na Herul ye tetangga bene na ma pekeruriu jadi ia beti makun raya ciri wanita soleha apa angkat itu dari makun raya pas itu jumatai macam potapana masalah apa pada kukureng mandri puacukah senyum-senyum tuh kece seluring hadir selanjutnya sewaktu-waktu